חי בך, כל מה שתרצה, כל מה שתחלום, יתגשם בך. הכל מה שתשאל זאת התשובה שלך, כל מה שתשאל. Nii palav on, et ma hakkan lahti riietama. Jõudsime Riiasse, väljas on lausa, ütleme, 15 kraadi. Jah, see on kõik. זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. וגם אתה מחליף צורה לאדם של חלומות. זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. כל מה שעבר ימשיך לחיות. Kohe me lähme kaupast välja, peame passi näitama. Nelja ja poole tunni pärast oleme Tel Avivis. Feel the heat. Kell on 4 hommikul ja meil on 26 kraadi sooja. Ja nii hakkabki olema. Jalad kõrganud. Oleme kohal, me oleme Iisraelis. Meil anti just sinised kaardid, me ei või siin tööd teha, aga me võime travelida. On saabunud hommik, umbes mingi 10 minutiga läks täitsa valgeks, enne oli täitsa pime. Nüüd me näeme Bauhausi maju. See ei ole, aga enne seal olid. Täitsa moist on olla, püsid on tagamiku külge kleepunud. Ja nüüd me suundume randa, et minna ujuma, sest me oleme õiged turistid ja lähme esimese asjana ujuma. Dušist ka valmis sooja. Me nüüd oleme Tel Avivis ja me lähme kohe turule, kus pidi olema mingi toiduturg ja kunstiturg. Seda soovitati meile hostelist. Ja siin on hästi palju praidilippe ja היא מזיזה את הגוף, עושה את מה שהיא יודעת והיא נוגעת בנשמה. אני עושה, אני לא יודע אם כדאי, פתאום כאילו משהו משתלט עליי. רוצה אליה ושואל עצמי אולי אני אוהב אותה יותר מדי. היא לא שירגיש כמו מלך, mis sa sööd? Spicy beef sigar. Väga hea.
יעטוף אותך באהבה, תני לו שירגיש כמו מלך, תן לך את הלב והנשמה. איך היא יודעת לשחק את המשחק ומעיפה את כל הרגשות לצד. No nii, kuidas oli? nagu ujus siukses hästi madalas beebide basseinis. Karl, kuhu me lähme ja mis me teeme? Praegu me kõnnime mööda Tel Avivi rannapromenaadi ja me lähme otse Jaffa vanalinna. Uue kleidi ostuks. Jaa. Ma ei tea veel. In Sevastopol ist nicht weit von Simferopol, dort ist das Tanzia fahren. Er darf suchen, nein, klicken, sie ist das Tanzia an Antiku. Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey, Jan, hey, Jankoye, Jan, hey, Jankoye, hey, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey, Jan, hey, Jankoye, hey, Jankoye, hey, Jankoye, Jan, Jan, Jan. Jeden Abend mein Kasche, wo ist mein Bruder, wo ist er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie er Bahn. Me oleme Jaffa mäe otsas ja siin on ususammas ja kui sa enda tähtkujust Zodiaagi-märgist kinni võtad selle sambalt ja midagi soovid ja mere poole vaatad, siis see soov läheb täide. Mis me sööme? Sööme falafelli. Ja kuidas see maitseb? Täiega hea. Palju parem kui see, mis mina tegin. Kertu käis poes ja ostis Poola õuna. Või Türgi. Vahet ei ole, õuna ostis.